Dobrodošli na naš novi video. Danas ćemo pričati o najboljim telefonima do 150 €. Pozdrav svima. Danas pričamo o najboljim telefonima na našem tržištu do 150 €. Izdvojili smo 3 najbolje telefona u ovom cenovnoj klasi. Pre nego što krenemo na analizu tih telefona, izdvojili smo 4 segmenta koji su po nama najvažniji prilikom odabira nekog telefona. To je veličina telefona, baterija, kamera i procesor. Zašto smo izdvojili veličinu telefona? Zato što većina ljudi voli da im telefon bude što masivniji, što veći. Iskreno, ja nisam ljubitelj takvih telefona. Mislim da je idealna veličina 6,3 inča ili 6,4 inča. Ali nećete verovati, u ovom cenovnom rangu do 150 € imamo čak 4 telefona čija je veličina veća od 6,5 inča. Sa moje desne strane vidjet ćete grafički prikaz koji su to telefoni u ovom cenovnom rangu koji imaju najveći ekran. Da krenemo na bateriju. Ja kada budem kupovao sledeći svoj telefon, krucijalna stvar će biti odabir telefona sa što većom baterijom. Lično sam bio iznenađen kada sam vidio da ovo cenovnom rangu ima toliko telefona koji imaju bateriju od 5000 mAh, tako da jednom racionalnom potrošnjom baterija će služiti čak 2 dana, možda i više. A sada da pređemo na kameru. Sa moje desne strane vidjet ćete grafički prikaz koji to telefoni po našem mišljenju imaju najbolju kameru u ovom cenovnom rangu. Nemojte mnogo da očekujete od ovih kamera, većina kamera imaju glavnu kameru od 13 megapiksela, selfie kamere su uglavnom od 8 megapiksela, naravno da reprodukcija slika nije tako loša, ali svakako da su evidentni šumovi kada želite da uvećate fotografiju, pogotovo fotografisanje u noćnim uslovima nije idealno i daleko je od onoga što možemo vidjeti od telefona u višem cenovnom rangu. Tako da, ako ste veliki ljubitelji fotografisanja, ipak bi trebali da odaberete telefone koji imaju malo bolje kamere. Sada da pređemo na procesor koji je krucijalna komponenta svakog telefona. Imamo dosta dobrih procesora u ovom cenovnom rangu, ali kao što sam već rekao i za kameru, nemojte mnogo da očekujete od ovih procesora. Tako da oni koji su ljubitelji videoigara, nemojte da forsirate svoje telefone, da instalirate najnovije igrice, su veoma zahtevne, možda će vaš telefon to pokrenuti, ali će uticati da se on intenzivno greje i da posle nekoliko godina korišćenja telefon postaje sve spori i spori. Tako da ako volite video igrice, izbegavajte telefone u ovom cenovnom rangu. Tako da ono što sam već htio da kažem kada sam završio priču o bateriji jeste da tiče baterije, veličine ekrana, telefoni u ovom cenovnom rangu mogu da pariraju telefonima iz višeg cenovnog ranga, ali kada dođemo do kamere i do procesora, onda je evidentna razlika između telefona u ovom cenovnom rangu i višem cenovnom rangu. A sada da pređemo na to koja su 3 telefona po stručnom mišljenju Miše kao inženjera informatike najbolje u ovom cenovnom rangu. Na trećem mestu je Samsung Galaxy M11. Ovaj telefon se pojavio na globalnom tržištu u maju 2020. godine. Ovaj telefon dolazi u 3 boje, sivoj, plavoj i ljubičasti. Ovaj telefon je težak oko 197 grama. Prednji deo ovog telefona izrađen je od stakla, zadnji deo je od plastike i ostali detalji su plastični. Ne možemo očekivati neke kvalitetnije materijale u ovom cenovnom rangu. Dolazi sa operativnim sistemom Android 10. Veličina ovog telefona je 6,4 inča, sasvim pristojno za ovaj cenovni rang, čak bih rekao i odlično. Rezolucija ovog telefona, to je ekrana je 1560 sa 720 piksela, gustina 368 piksela po inču. Ovaj telefon ima 3 kamere, glavno od 13 megapiksela, otvorno blende f1.8, snimanje na ovom telefonu je u 1080p Full HD 30 frame po sekundi. Imamo široku kameru od 5 piksela, otvorno blende 2.2 i selfie kameru od 8 megapiksela, otvorno blende 2, koja se također može snimati u 1080p Full HD 30 frame po sekundi. Kamera na ovom telefonu je sasvim pristojna za ovaj cenovni rang, ali kao što sam malo pre rekao, nemojte previše očekivati od ove kamere. Sada da pređemo na memoriju. Tu je naša mala zamerka. Ovaj telefon ima 3 GB radne memorije i 32 GB skladišne memorije, manje od nekih svojih konkurenata. Ispod hauba se krije chipset Snapdragon 450, 14 nanometara izrade,
8 izgara, brzina 1,8 GHz. Tu je i baterija, što je jedan od velikih aduta ovog telefona, od 5000 mAh, što svakako čini ovaj telefon boljim od nekih svojih konkurenata. I zato se svakako i zbog baterije, veličine telefona, rezolucije i čipseta našao ova 3 najbolja telefona u ovom cenovnom rangu. Na drugom mestu je Honor 9A. Ovaj telefon se na globalnom tržištu pojavio u maju 2020. godine. Ovaj telefon dolazi u 3 boje, sivoj, plavoj i zelenoj. Ovaj telefon je težak negde oko 185 grama, dolazi sa Android 10 operativnim sistemom. Prednji deo ovog telefona je izrađen od stakla, zadnji deo od plastike i svi ostali detalji su plastični, što je logično u ovom cenovnom rangu. Veličina ovog telefona je 6,3 inča, rezolucija 1600 sa 720 piksela, gustina 278 piksela po inču. Da, umalo da zaboravim, ovaj telefon nema Google servise, što je veliki, nažalost, hendikep. Da pređemo na kamere. Ovaj telefon ima takođe 3 kamere, kao što imamo malo pre Samsung. Glavna kamera od 13 megapiksela, otvor lente f1.8, snimanje na ovom telefonu je u 1080p, Full HD, 30 frame po sekundi, imamo širokouglenu kameru od 5 megapiksela, otvor lente 2 i selfie kameru od 8 megapiksela, koje je takođe snimanje u 1080p, Full HD, 30 frame po sekundi. Honor 9A ima memoriju od 3 GB radne memorije i 64 GB skladišne memorije. Možeš reći više nego pristojno za ovaj cenovni rang. Ispod haube krije se procesor Mediatek Helio P22, 12 nanometara izrade, 8 izgara, brzine 2 GHz. Sa leve strane, što sam malo pre zaboravio da kažem, iza Samsung krije se slot gde može da stanu 2 nano SIM kartice i jedna SD kartica. Ovaj telefon ima bateriju od 5000 mAh, što je više nego pristojno za ovaj cenovni rang i što svako ko je odlučilo da ovaj telefon stavimo u samom vrhu vaših budućih izbora za telefon. Sada pređemo ko je to telefon po našem mišljenju najbolji u ovom cenovnom rangu. Vodila se mala rasprava da li da uopšte pominjemo ostala 2 telefona. Iskreno mislim da je možda i besmisleno da pominjemo Samsung i Honor pored Xiaomi Redmi 9, koji je za klasu, za crtu, za lestvicu iznad ovih telefona u svim aspektima. Jedina mala zamerka, možda to i subjektivne prirode, nešto ćemo kasnije. Xiaomi Redmi 9 se na globalnom tržištu pojavio u junu 2020. godine. Ovaj telefon dolazi u 3 boje, siva, zelena i ljubičasta. Ovaj telefon je težak negde oko 198 grama, dolazi sa operativnim sistemom Android 10. Veličina ovog telefona je impozantna, 6,53 inči, rezolucija 2360 sa 1080 piksela, gustina, pazite, 395 piksela po inču. Ono što je bilo važno da napomenem na samom početku kad pričao o telefonu, da ovaj telefon na našem tržištu košta i malo više od 150 evra ako uzmete telefon koji ima 64 GB memorije. Ovaj telefon ima 4 kamere, jedini u ovom cenovnom rangu, ima glavnu kameru od 13 megapiksela, selfie kameru od 8 megapiksela, širokouglenu kameru od 8 megapiksela i mikrokameru od 5 megapiksela. Glavna kamera i selfie kamera snimaju u 1080p, Full HD 30 frame u sekundi, što nije neka razlika u odnosu na svoje konkurente. Ovaj telefon ima memoriju od 4 GB radne memorije i 64 GB skladišne verzije, to je ona skuplja verzija. Ovaj telefon ima ispod haube procesor Mediatek Helio G80, 12 nanometara izrade, 8 jezgara, brzine 2 GHz. Također, kao i u prethodna 2 telefona, sa leve strane ima slot gde može se stave 2 nano SIM kartice i jedna micro SD kartica. I ono što je ovaj telefon također bolji od svojih konkurenata jeste da ima bateriju od 5020 mAh i punjač od 18 W koji podržava brzo punjenje. Tako da, ako odlučite da kupite telefon od 150 do 160 evra, onda nemojte da imate dilemu, to je Xiaomi Redmi 9.
Pošto smo ovom telefonu govorili o superlativu, to je Xiaomi Redmi 9, da kažemo jednu malu zamerku, to je subjektivne prirode. Ono što se meni lično ne sviđa kod Xiaomi telefona jeste interfejs, to jest operativni sistem MIUI. To jest, mislim da je ovaj sistem malo pase, to jest da kaska u odnosu na Samsungov interfejs. Mislim i da Motorola tu ima mali problema sa svojim interfejsom. Nadam se da će novi MIUI 12 uspjeti nešto da koriguje. Eto, to je neka subjektivna zamerka, ali to ne treba da vas odvrati od kupovine, ili ovaj telefon na osnovu svojih performansi, kao što sam već rekao, daleko ispred svojih konkurenata. Ove nedelje smo na našem Instagramu nalogu imali kviz. Želim da čestitam polufinalistima Neveni, Luki, Andriji i Mihajlu. Još su 43 takmičara uspjeli da dođu do 4 najboljih. Sutra nas očekuje finale, vidjet ćemo koji će biti i najbolji. Hvala vam što ste gledali naš video, like, share, komentar i obavezno da nas zapratite. Vidimo se u narednom videu.